Tukithina mbere munini wa spika ndani ya bunge ya Seneti KATHURI Murungi na bithurite ati gavana wa kaunti ya Meru KAWIRA MWANGAZA agetwo ni kamiti ya bunge ino kiumia kituthiite kethiro nkucanio ikuonekana gatagati kawe na bunge ya kaunti ya Meru ITITHIRWA ikithira nongerete ati bunge ino ya Seneti rina uguo ya waburi ya kaunti ya Meru ikuthie na mbere tha ino kagitanio kau na ugiteneberete bururu mauntuni mamanyuma ya igeria ria wera kureta thiri kurega kuyukirua wega Boniface Ngera nacio na kwenda kwa kiumia kethiro ikinyira muthia ngwataniro itironekana gatikati ka gavana KWIRA MWANGAZA na MCs ba bunge kaunti ya Meru na de bunge Seneti gukurukira committee devolution intergovernmental coordination ikethiro igita gavana KWIRA MWANGAZA ruterwa Nairobi kuja kweresera mbio yongwa ikuria kingi ndene kaunti ya Meru ugebona bu bwa Seneti wa kaunti ya Meru bona KATHURI Murungi ruterwa Mombasa arugite gavana KWIRA MWANGAZA na arari kwethiro inyagitwa kiumia giki indira approach kinyani committee ya devolution iri Seneti devolution and intergovernmental coordination ndabambiri bakwenda kumenya mandura ja Meru ndabera nonto group ini kwaranire cyo ijiri ibetere maybe this week bona ora situation ikali yadrete gwita boega no basamoni kinyanga gavana ejereza committee ya Seneti issues iri Meru nonto kinya Seneti rato ino na thirikari niko na devolution ikura na devolution yo igakura Seneti ikitangu ya oversight so twina committee ire taga mono issues ira chirikire county governments na ibambwite baka itangu ya kuma this week they were ready to meet me ndabera ibatwe this week anto ba group endere kwaraniria na kuwatanira nigenda tukonora bageta nambere Kenge Seneta KATHURI Murungi na shebanitiro gavana KWIRA MWANGAZA akwanethitwa kama titibo mutata na kwethura kibiruteria na kwethura kiurutera mpathu irikonekana mbuge ishie kwirwa KATHURI nwe ugutuma antu bara bethera batikwereanwa ambuge ni ire achongo bagwane yase it is far from the truth no ntuni personally kinyangu we onde ngwita na jumbe bara tware abo Meru njuma tatu ndiru ibakomenya ngwataniro tukwenda na nkuuga na nkuinsist story cha 2027 itwege kando burukire business irere Meru narua rekenda tumba gwitira ntungugi wiyambia 3 months kumarara turaringiri kura na tukambire kwa monza 2027 atukuthukia mwananchi ule orokere guturingira kura korirwa naku na rwentu kwa Jumatatu Seneta KATHURI Murungi na rutirima na gavana KWIRA MWANGAZA kwithira bakiari na kono bakethira bethira mpatho irikonekana kutoka Jumamosi wameanza kuongea na tunaomba wataendelea kusemezana na kuongea yale maneno yako pale sababu ile issue iko ni kidogo na ipaswi kuwa na tashwishi kubwa vile inaonekana kwa media. Rutero Mombasa naru senators mwanya bathithire ngwataniro ikionekana na mpwe na nteto iji ikagerekeria kuna murojo kathita itite rutero Nairobi. What I can give is a cautionary advice that many of the issues that we hear being played out in the media are best resolved in a sitting amongst the leaders, because I don't believe that hardly 2 months after you have been elected you have quarreled or reached a point where the differences have reached a point where you consider them to be irreconcilable or that there has been gross misconduct to that particular level. Unless they have reached that particular point, then we will say there's nothing much to do. Tuna ile mikataba ambao wao wenyewe kama watu wa Meru inatakana wakae. Bunge la Senate huwa si muhimu sana kusikiza hizi kesi kama hizo kabla hazijaletwa kwetu. Na sisi jambo letu tu ni kuwatia moyo zaidi na kuambia wale ma MCA ya kwamba ni uwema wakiwa wataketi kama jamii ya Meru. Kazi imeanza sasa, wamechaguliwa, wakae chini na gavana wao waongee. Hakuna jambo ambalo haliwezi kusuluhishika ama kutatuliwa. Mwankera utore nande arante toje kinyerete nete gavana KWIRA MWANGAZA neterete kwethurire twantomwa gavana Kirinyaga no iguru kara gavana Tharaka-Nithi Muthomi Njuki ya ule MCs baugire nywe mushemano jo rutero Nairobi ntuku njuma ririkana na kwatire kulingana kanyumto eto ntuku egoro ni ati MCs 62 ibasainire na bogo batithiro bethira ndo ashona gavana KWIRA MWANGAZA mwankethiro eshumiria werune na kugasore nontu bwante tuithatu nteto iji nacio bwa mbere akanokie urugite MCs
ibamwitite milioni 5 bwajairi auge nkome ntubo kubekirithia nthao na kubetamba bwaja thatu akanokie na ugesore urugite msizi benda kuandikirwa nyanya bao ni nyato chungwa kiri thirikari kaunti ya Meru nke report Rantoshero TV kumaja kengina ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera.